Pej mo kajaka kalong kaba tenat bahak pej lo ru berben maha pej ngan pen EP perlok kaba sedang yong ka video nga ai kublai EP iwei baju kerjaan yang na kapor kapor te menta kasengi ngadang yai lenti te ngan pen EP kajaka jungi chane mo kalong kaba itenat baha dengan sapen EP te kena video perlok na kerpat biang EP iwei semua kerjaan yang amo te ikito ki bala adep kerjaan dengan ai kublai EP te kublai sibun mar dia kito ki barang thamai ru ngai kublai kumju hi te subha kerjaan no mo te mentangan pen ino EP ka jakangan pen slam ngan pen i direct ya ka jakamo ka ba itenat bah ka jaka jungi sene te phila ban saki hi dengan pen EP mo te ngatrai bun pedang jumpi phila tip hi ya kana ka jaka dengan nom YouTube sa page kena video hadu bakut kanang ba phi itu na sa komen mo dengan pen i EP ka jaka kalong ka ba itenat bah mo te page nyo phila ban page mo te hangne ka la khamla ka singi hi kamda clear tikana te ringan pen i EP mo kumbanga ong e mano ba itu ya kana ka jaka sa komen mo page ka jaka ba page ka jaka page kai kalong ka ba itenat bah sene phila ban page mo to pen i EP page to ki perlok mo ke padang sundur to pej ngan pen i saudong EP kana ka jaka mo te perlok ngatrai phi itu hi kana ka jaka mo te saya komen po lo da phi itu lo da phi itu ru sa komen te mentangan nganum lechu stispo nomor stispo baka kana mentoy nomor ba kala klan plat pej mo ka jaka kalong ka ba tenat bah kumto hi pej lo ru berben maha pej ngan pen EP to mo phila yu hi ngatrai to pej berben ha ke kublai EP ki perlok ki bala page kana ka video jonga hadu bakut te nga sukmen ma phila ya pen poi nga share subscriber te hakana ka video ru ai kublai EP iwe ai kublai lumlang EP te bersenrang mo te kublai sibun EP ba phila page hadu bakut jong kana ka video te mentangan pen kut no ya kana ka video jonga hangne te kublai sibun EP kublai shajar ngu mo